kamutu asorobo tironde nigongo kumanya buna ebirengereri nigo bigendete korwegwa kubwatikana n'ingana yo kumurusia abisi umugavana we county ya Nyamira Nyaribo korengana no yokabeira Senator we county yo Okongo Mong'are nigo amochiri aba MCA sokoleta engane yo asaberika gotabuna nigo engane yo esegetire gesiasa murikecho Brighton Makoli na mange ingana yaba MCA kurwase county Nyamira yirengete gochigotware gikaro ritugo rya Jumaine irigo kwaniranga kibatagete ku mwaka isiko mugavana we county yo ya Nyamira nigo bono rigendete kubwata inse asabarai awao bagendete kuri birengera byabo igoro yingana eyo kurinde mugavana we county yo Nyaribo mwete ndonere ko usabobe tago kumia nari kira ba MCA rirube baje toisaranzo tebe kibago tebe kiagara goikira bono yanje tina amanyanki bagotera ayana araba MCA babwate anene ekarobararetie buna nigo barengete ko chikumwaka isiko mugavana we county eyo na hiyo ndiyo sababu tuko hapa kuweza kutekeleza jukumu letu la kumulika, that is oversighting, and we are ready to remove him from the office. So if I were him, I could have moved right away today. Uyo kabeire Senator we county eyo Mong'are bwokongo bono nigeso kirie na kumocheba MCA abu ese MCA mukabunango ngorusire gavana aso obokurumi na aligereria masakara na ajire koganya bunge ye county assembly yawe ndo kusanganira ari tukuri ichuma ekorekende yonsipi botepe motion igore bate bete namba bwata magoso tali magoso babuate evidence ende yonsi iguru yokubeka insejisei sigina cha mwarora nande buna chirikire very well sigina chinchi alinge chugo chikwakana umuntu musara buna kyaba mugabano itu ntutali seki tubwate naye nebintu by'abanyamira tutagete tusamuche to be 28 men and women who have signed down and we are ready to remove him from the office. Asenzemo yaye Mong'are nigaterubuna ba MCA buti babwati obosaidi boisaine MCA chikumwe n'abantu banyamira bune basangere ikisigina cha 28 a document imbwata na rusire county assembly ya Nyamira as a clerk obise clerk ikisigina cha jiro ejire ko bune isano ego MCA chi goikachirigere nanti kumwe n'abantu banyamira korengana Mong'are nigamenderuna engane yo nigesegetirege siasa bali babwetu esekero kyo bogabana basaire kwemo kichio ababunge be county assembly kuna matoka kusamagana kuri hoteli Kericho hoteli Kisumu hoteli Nairobi kurinde abe MCA nigo bakanire abadabuna go ikabono barabuti baragorwa riria mwa mochigote bibunga twagorirwe oyo ore tueta yoga nduragoro boigo Mong'are nigasingire gote abuna abe MCA abo nigo bategete kokosa Nyaribo erinda sok kibese bamanyire chinjira cyabo cyo gutaka kumyokiye gavana ebe kibese bae yasinyire amariyo anyagatari ba ukwana babu ati ground kibese kipasa ba ukwana document bakatane gavana ebe kibese che assembly wose kipasa ego MCA kitari kwakania abantu banyamira omunyamira no muntu yomo koreta siasa yo mugetutu siasa yo mugirango siasa yoyo siasa yoria ntoja wanjira mangana yo inkige kogera no Nyamira gugucha butuko kwanyore ire gesunte okuboranga igore rigati nyamaronge rigati ese mama samba sumunta kwa tubuli moyaka 700 why ine town obishingi tuko na kobero bisia gavana abwe miaka yo mu county commissioner aintu tubwate kibesa cyabera rocket die budget miaka yonsi ni matatu kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi angatuke peke yake tumungatue bila au tatu tupeleke yeye jela boigo Nyaribo nigaburia ba MCA bukugendera ukore mirimo yabo yo kurigera linki ya serikali yakorire ase county yo ya Nyamira abachumbe bose aba MCA bari bachorire wekaba kore gasiamo batakora tie gasiamo gase ko bagasingia ekiagaronye babwata maranamishi tigabache mutwe bateba makosa agabana narai niki kerio ya byegetwe asenge jona umara chore gabana ore barimo bagegete araisa basarie bintu jetina asarikende goti gabache bono abanyamira niga bawuchuganya litiko lya Jumaine gosomoro biru inga kyo chukagendera
ekero aba MCA batianire na gatabuna nigo chukumwaka isuko mugavana we county yo ya Nyamira. Nguripoti Rigetaseni Candice TV Eridariane Brighton Makori.